ngenye imini sake sahamba nensizwa sisagijima ngeitimela insizwa zeyitimela sathi masifike eBriya sasesihamba siya kwenye ihardware dayisamathuluzi esijwayele ukuthenga wona insizwa mayezithenga amathuluzi sa esiphoniseni zihambisa isipho enkosini ngenye imini masihamba nesinye zeyinsizwa sifica iSulumane lixoxa enye indaba lithi iSulumane malikhuluma lithe lo Shembe makhulu ndoda sithi thina yawoza nendaba lithi lo makhulu ndoda thina thanda lo Shembe kodwa yinye lo nkinga kaShembe sithi yini inkinga kaShembe ndoda hlale endabeni hlezi sikade ukudefenda ke masama Nazareth ngoba uShembe ngeke eNazareth azadefendwa abanye abantu asimdefendeni nje ezitheni zakhe amen ithi lensizwa mayikhuluma lensizwa yeSulumane uShembe mangabe entabeni inkinga yakhe mayihamba uhamba nabantu besifazane ithi ngoba umthetho kaNkulunkulu kakuvumelekile lokho ithi thina yabona thina amaSulumane siyahamba thina siya entabeni ithi kodwa thina umehluko wethu phakathi nokuwaShembe nathi ithi thina ngoba masiya entabeni kuhamba amadoda wodwa ithi lo umthetho kaNkulunkulu ngisho uShembe yawazi ithi lo ndoda mayixoxa indaba kaShembe ithi lo mkhulu kamina yena wahlala nenkosi yesibili yamaNazaretha ithi bake bahamba bamaSulumane bamobhalazana eThekwini ukuthi ngoba intaba yabo ikude intaba yabo bayacela kuShembe emzini wasemphakabeni ukuthi okungcono uShembe akabancikise maye entabeni yasenhlangakazi inhlangakazi esangcwele hayi manje noma usungazingela ngezinto noma bafana badlala ibhola kuyayifanele uShembe sokuthatha ukungcwelwa kuseKhenani ithi ngaleso sikhathi kwakusemzini wasemphakameni ithi mabefika ithi inkosi yesibili yamaNazaretha ithi yaxoxa kakhulu ngoShembe ithi yakhuluma izinto eziningi ngoShembe leSulumane sahlala phansi saqhanisha leSulumane ngathi kuzana indaba enkulu ngoShembe ithi wahlala phansi waxoxa nomkhulu wabo wathi cha abazocela bathi Shembe sicela uhamba nawe kodwa manje asazi uhamba kanjani ngoba wena uhamba uye entabeni wena uhamba nabantu besifazane ithi asazi bathi umkhulu bakhe asazi ngenze njani Shembe uthi sihambe nawe siyenhlangano uthi Shembe cha usho inkosi yesibili uthi lalelani maSulumane uthi nina nisazoya entabeni engcwele kaNkulunkulu uthi kodwa akuzuya nina futhi akuzuya ngisho abazukulu benu uthi kohamba isizukulwane sabazukulu benu uthi ke uthi uShembe kunesikhathi esizayo leso sikhathi esizayo wathi seminyaka eminingi wathi umhlaba wonke jikelele wathi ayikho into ebinkulu emhlabeni ngaphezulu kwendaba kaShembe wathi amaqhuma namaqhuba abe namatsha amhlophe Luthunyazi maNazaretha wonke umhlaba uzogcwala la luthunyazi njalo uJulayi noJulayi eyikhuluma le ndaba ithi maNazaretha abaningi abantu abezayo ithi bonke abantu abezayo umhlaba ugcwala ithi bangaphezulu kwenu ithi inkosi la ngitshela lamaSulumane ithi siyophela zonke izinto ezamagugu emhlabeni ithi kodwa khona into engeke iphele uthi lo Nazaretha ngekuphele uthi awuyiguma neguma lobe namatsha amhlophe uthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu obeselenza iqhinga lokuthi labantu enikhala ngabo nina amaSulumane ukuthi baye entabeni uthi ngeke baze baye entabeni uthi ngoba ngaphambilini ubaba wami efike edala lemibandla uthi wathi eqala entabeni uthi wayivele engahambi nabantu besifazane wayihamba namadoda uthi kodwa ubaba wathi ehlele entabeni wasizwa isikhalo samakhosikazi alamadoda wathi bantu bami uma ngihleli nani la entabeni amakhosikazi ayakhala emakhaya athi uShembe uhleli namadoda ethu uthi bangimangala uthi ngakho bathathena amakhosikazi usuka namhlanje nize nawo entabeni amen uthi ke ubaba mase ushayile lomthetho uthi wathi bantu bami ngokuNkulunkulu ngakuvumelekile labantu engithi balandeli bezentabeni kodwa ngithi balandeli ngoba uShembe uyena uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha into engekho ibe khona uthi wathi bantu abami balandeli babe khona entabeni uthi kwayisethi inkosi la ngitshela lamaSulumane wathi ke yothi umhlaba wonke sowuphendukile usumbethi ingubo emhlophe uthi labantu nina amaSulumane enikhala ngabo bayobe bengasaya entabeni uthi kodwa kobe kungenina kobe kungelona nje amadodana enu kobe kungekona ngisho abazukulu benu uthi kobe kuyisizukulwane sabazukulu benu uthi njengoba ubaba wathi mayethi maye kuyentabeni waqalisa amadoda wasekulandela amakhosikazi wasekhulula abantu enikhala
bayithi uNkulunkulu basapha entabeni uthi uyihlele ngabona uNkulunkulu lento uthi kunesikhathi esizayo lapho umhlaba wonke wathi amaNazaretha esemaningi uthi emzini oyingcwele wangaleso sikhathi kuyothi kuphunywe entabeni kuyothi kuphunywe emzini oyingcwele uthi omama bayabopha imithwalo bahlale belinda ukuphuma uthi amadoda ayophuma ahamba azaphumula esitopini sokuqala aphumule esitopini sesibili omama boze bayidla imithwalo bobuse ngakusasa kuze kuse ngakusasa amadoda lokho ephuma emzini oyingcwele uthi ayozafika futhi entabeni amadoda uthi athi sefikile entabeni uthi koze inkosi iqalisa abatha lokuqala amadoda abephuma emzini oyingcwele ngendlela uNazaretha esobobo obukhulu ngawo uthi omama bawusibethi cha yikho lento asivele singasaya entabeni uthi uyozuvala umhlangano entabeni eyingcwele uyozuvala umhlangano entabeni eyingcwele omama bengazange baphume ngisho ukuphume emzini oyingcwele uthi ngisho inhlansi khona inhlansi uthi yogcina ngokuhlabelela ibambile ubhoko emzini oyingcwele wangaleso sikhathi iphinde ilale iphinde ivuke ibambile ubhoko icuphela ukuhamba ithi ngendlela uNazaretha obabese bukhulu ngayo uthi ke nina amaSulumane ilapho nobese nihlangana nithi cha ke thina sasingaya ke entabeni ngoba uShembe usehamba namadododo uthi lapho uNkulunkulu bese eshaya umthetho ethi ke omama bangasaya entabeni uthi omama babe bangasaya entabeni ngenhliziyo enhle ngoba babe sebebona nabo ukuthi amadoda amaningi kakhulu isikhala sabaseko uthi ke nani ke amaSulumane nobese niqala senithi ha uShembe uhamba namadododo entabeni uthi nani ke nyoke sengena uthi ke mayixoxa-ke namaNazaretha kuthiwa inkosi yesibili yayihlala-ke namaNazaretha ixoxa nawo kuthiwa uPhakameni wayikhuluma le ndaba uthi maNazaretha kuze isikhathi esizayo ezinye zezinto wakhuluma ngazo kakhulu siyayibona ngesikhulume ngazo kakhulu ngoba ezinye masikhuluma ngazo kube ngathi siyahlasela ezinye zikhulumeke ngoba kubikela kube ngathi uyahlasela kanti inhloso yakona ukuhlasela ukukhuluma ngendaba zikaShembe ayikhuluma ngazo exwayisa kuthiwa inkosi la ngeyihlala kusuke kusekuze koshona ilanga ixwayisa amaNazaretha kuthiwa inkonzo yayiphatha kuleli sabathi iphathe emini iphathe ekuseni iziphathe uJulayi iphathe kuthiwa kodwa yayixwayisa ngezinto namhlanje sesizibona zenzeka uthi inkosi la ngamayikhuluma ithi maNazaretha kuthiwa ikhuluma kuPhakameni yathi maNazaretha kuze isikhathi esizayo yathi lesikhathi esizayo kuyophenduka abantu abaningi ngoba uNazaretha bese kuyigugu ithi kuyophenduka kuze kuphenduke ngisho abezizwe ithi nize nisize amaNazaretha ingane zenu zize zingaganwa abelungu zize zingaganwa amandiya ithi manenze njalo nobe nyamxosha uNkulunkulu phakathi komuzi ongcwele ithi uma befika abelungu bebabathathu bebabahlanu ithi bakhipheni ithempeli labo bangasabathi nani ngoba bathi kuhamba isikhathi babe beganwa intombi zenu nensizwe zogana uma nixubana nabo ithi ngoba kube kuyisikhathi esimbi semali ngaleso sikhathi ithi inkosi langa alukho ulimi olubelikhulunywa ithi kube kukhulunywa ulimi lemali uyacabanga-ke nawe ukuthi baphenduka belungu la eseHowick befika belungu bagwaza lapha kumkhokheli nakumshumayeli kuthiwa hayi umkhokheli sokuthengela nawo umshumayeli sokuthengela i4x4 nesonto emhlanje osihlanganisi vele kusebenza kanjalo bafowethu angilinga into ekhona leyo phela labafowethu akhuluma ngabo umfowethu laba bangawona amaNazaretha laba bangenalo leli bhuku leli laba bangenalo leli bhuku leli bahlanganiswe ebuhlele eParadise ufika imbunguluzi ihamba ngemoto enesonto elimhlane ihamba ngemoto enzima izohlanganiswa eParadise umbuzi ngene kanjani mangabe ayigwazanga akusele inesikhathi senkosi langa eyakhuluma ngayo yathi ibandla loba no-operate-wa ngemali ingena kanjani imbunguluzi eyazwayo eyazwayo ukuthi inemali mhlawumbe ewumsakazi mhlawumbe eyimeya eyazwayo athi imeya angikhulumi ngale thempeleni ngoba ethempeleni kulula-ke mhlawumbe ingagwaza la kwaNhlanhla-Suthu uthi ngikhulumele umshumayeli sombona ngento encane ingene kube kodwa umzini wasebuhleni imbunguluzi ingena kanjani iyobhabhadisa eParadise indlala leli bandla liyaphi uma kuzophathwa ngendlala liyaphi awufunde lencwadi yemali liyaphi leli bandla uma lizophathwa ngendlala wathi kaNehemiya 10:30 yebo ukuba singaniki izintombi zethu abantu bezwe ithi inkosi langa nize ningathathi intombi zenu nize ninike abantu abangalazi leli bandla bangawazi umthetho waleli bandla singathatheli abafana bethu izintombi ithi ngisho insizwa zaleli bandla ayingaphumi yothatha intombi ngaphandle kodwa ithatha inkosazana njengoba umfowethu
uyakhuluma oqala ukukhuluma. noma abantu bezwe beletha impahla nokudla Noma bangalethani umthetho kaShembe umile uyomtshela umfowethu siyafisa ukuthi ushade ngalo kodwa umthetho kawuvumi. bafuna ukuthengisa ngakho Yeke baba ngifuna sifunde incwadi ihambe kakhulu. Ithi inkosi langa kube kuyisikhathi esimbi eMaNazaretha ithi kube kuyisikhathi semali. Ngoba ukuthanda imali Uthanda imali kuyibandakanya kokubi. Abanye ngokufisa bahlubukile ekholweni. bazigwaza ngezinsizi eziningi. Hayi bafethu bakhulumile abafethu ekseni. Kunento eyathintwa ekseni. Yathithwa insizwa kaMahlase ngathinteka. Ixoxa indaba yasemakhaya, ixoxa nendaba yemoya. Bafethu iqinise ngephiko ukuthi sonke laMaNazaretha sinayo imoya ngoba sizalwa amadoda ayenza izinto, amanye ayiphatha imithi, amanye ayizangoma, amanye ayinyanga, abanye babethakatha, bavukile bathuneni labantu bazosiphazamisa, bazosembatha. Akekho umuntu ongenawo, kodwa singarulwa imoya esontweni, size sifuna ukushumayela ngayo, size siphendule ngisho ivangeli laShembe silenze ivangeli lemoya. Akulona ivangeli lema ngoba bafowethu masingafunda isihlabelelo sikaShembe labafowethu sekuyinsuku zokuthi iqinisa likhulunywe enhlanhla ukuthi uma ungafunda isihlabelelo sikaShembe la usiqale ngapha